Çok koyunuz. Bismillah. Canım bek olsun he. Alayım. Alayım. Eldin. Aldı oluşturuyor. Meni razmeni. Aşağıda. Ben öyle bir kayıp. Ne olur ki bize öyle gişli kayıp da bağlamlar. Ne olur? Yoldan cismi hata yazdı. Öyleden. Ece, sen öyle koy hiç koy Ece. Oylarına oturup kalpak ki arkadaşlar kuşlandı. Sana razmeni şey altı etmedi. Evet, buradan mı Kaçtan bana geldi ki. Kaçtan eskide almanın süreç kalın da var. Ece, ti saat titimine koyarsan. Kaldım. Dur değil. Assalamu alaikum. Bugün Bişkek'e gelip kaldım. Dur değil. Barlığı Bişkek'e zakaz bergen kişiler. Ana yakta Çuy, потом Жаллабад, Ош. Yakta Nurif Baurum kütüp al. Tasarrufunu жасайын деп жатырмыз. Bu жерде ошмейді жалауыз. Мына Hyundai Sonata таныс маған. Заказ берген Ежекеңнің үйіне келдік. Сөйтсек дастархан жайып қойыпты. Мына жақта Нурик бауырым қасымда жүр. Әйтпесе мен өзім адасып кетемін. Нурик сен болмадың келмейтін демін негізі. Сен болғаннан кейін ғана келдім мен. Әйтпесе мен келмейтін. Бүгін Қырғызстанға келіп заказ алып келгем. Айда деген Ежекем үйінде қонақта отырмыз. Не болды Айда деген күліп жатсың сен? Sen normal. Қонақ күтіп жатыр. Зал ұзын екен, стол да ұзын екен. Отырып чай ішеміз. Бүгін братанымыз келіп Мен қалды. спалым күтіп алып. Қытай братанымыз. Ертең мен ұйқысын бұзып